Dobar dan i dobrodošli na kanal Cinemetar. Prethodni video je bio Cinemetar za klasičan horor Leptirice. Leptirica iz 1973. godine je, ako niste znali, bazirana po priči Milovana Glišića posle 90 godina. Postoje ogromne razlike u ova dva dela, da li to bilo zbog čuvanja vremena ili samo promjena kako bi se priča bolje sklopila za filmski format. Pogotovo kraj. Sad čekajte do kraja da vidite filmski kraj i kraj pripovetke nemaju veze jedan sa drugim. Ne volim da budem ta osoba, ali po meni je originalna priča čak podosta bolja od filma, baš zato što je poenta Leptirice bila prilagoditi posle 90 godina u film, a ne samo prikazati originalnu priču. Sad ćete vidjeti. Počinjemo sa poređenjem. Prvo da započnem sa Vulom i napadom. Ta scena samo ne postoji u priči. Vule ne postoji uopšte, Živan ne ide do vodenice i Sava ga nije napao. Bar da je nama rečeno. Zbog toga ga ni Purke ne pronalazi i ne zovu sastanak radi Vulove smrti, već jer imaju duže vreme problem sa vodenicom. Scena gdje upoznajemo Radojku i Strahinju je pomalo drugačija, ali većinski samo skraćena u filmu. Priča je malo duže, Strahinja se čini malo samouverenijim u priči i Živan je od početka mnogo više besa nego Namćur. U filmu nismo vidjeli druge članove Živanove porodice, ovdje se pominje kako se drao na najmlađu decu i Radojka je opravdano uplašena šta bi Živan mogao da uradi. Živan se u filmu čini kao da je provalio Radojku kako priča sa Strahinjom, ali ih nije video. U priči on ih uhvati i počne da juri Strahinju jer želi da ga polomi. Jedini razlog zašto je pobegao jeste jer se Živan zapleo. Tako da podosta ljući i luđi u priči. Kada seljaci pričaju o vodenicama, nema popa kao u filmu, već pričaju kako bi trebalo ponovo da ga pozovu. Kmet i Purko nisu dve osobe, već se Kmet zove Purko, a lik Purko iz filma ima drugo ime. Trebalo bi da je Ćebo, pošto ima istu ulogu kao Purko u filmu. U priči također predlažu i druga rješenja, sem da pronađu novog vodeničara, kao sagradnja nove vodenice ili samo danju da rade, ali za svaki predlog su imali zamjerku. Pošto pop nije prisutan, nije mogao da se pobije sa drugim seljakom, već su se zbog uvreda svi prisutni pobili i Kmet Purko pokušava da ih razdvoji. Scena gdje Strahinja ode do Živana da zamoli za ruku Radojkinu također ne postoji u priči. Umjesto toga scene gdje je krenuo iz sela i presretne ga Radojka je duša. Ona plače za njim, on je mnogo sigurniji u svoju odluku i iskreno po maloj biografiji o Strahinji vidimo kako su Strahinja u filmu i priči dve različite osobe. U filmu je sposoban, ali naivan siromah za kog nisu sigurni da bi mogao da nahrani svoju porodicu. A u priči on sigurno sedi sa dve kubure i nožem dok puši duvan. Oba roditelja su mu umrla dok je bio mali, a nikoga nije hteo od rodbine, pa je kao mali radio za gazde, pa radio za majstore kad je malo porastao. Uzeo je neke parice i u svojoj maloj kući počeo da živi i radi. Tu nema velike sumnje da je on sposoban i dobar materijal za supruga, nego je Živan samo baksus. I ne sviđa mu se što je siromašan. U filmu razgovor o vodenici se čini kao da se dogodio istog dana, ali u priči se dešava par dana poslije. Pošto su se pobili prošli put kad su se vidjeli, neko vreme viču ma bilo pa prošlo, pa se vraćaju u problemu. U tom trenutku dolazi Strahinja, ali najveća razlika ovdje jeste da seljaci nisu navukli Strahinju u vodenicu. U filmu oni ga vide, pozovu ga, ne objasne mu sve detalje vodenice i pitaju ga da on radi tamo, pa on prihvati. Zato kada dođe Sava, on nije bio spreman za to. U priči oni mu objasne cijelu situaciju, pričaju s njim onako, on kaže da je već čuo za priču o vampiru u vodenici i on sam predlaže da ode tamo makar jednu noć. Za divno čudo oni ga odvraćaju od te ideje jer ga vole i ne žele da mu se nešto loše dogodi, ali on insistira i ode. Po meni najbitnija razlika između filma i knjige, sem kraja, jeste prvi susret Save i Strahinje. U filmu on radi tamo, legne malo i u tom trenutku dođe Sava. Dok je uplašen, Sava ga napadne, ali on pada sa malog tavana i sleće u brašno. Poslije toga vidim ujutru da je živ jer se sakrio tamo, valjda. I dalje kažem, nema mi smisla to. Za pripovetku, on se spremi i popne na tavan sa dve puške i nožem. Sava dolazi kao povisok čovjek, crven kao krv u licu i radi ono što radi u filmu sa brašnom. Poslije toga on sedne malo i pokušava da savije kladbu. U tom trenutku on osjeti Strahinju gore i začudi se. Sada narode, ja se jako izvinjavam i moguće da je u meni problem, ali nije mi jasno zašto postoji diskusija o sljedećem dijelu. Citiram šta piše usput. Ali brzo odskoči i stade. Rekao bi, začudi se. Postaja tako postaja, pa tek viknu da je sva vodenica odjeknula.
Ej, Sava Savanoviću, 20 godina vampiruješ i ne osta bez večere kao večeras. Prvo sam mislio da je samo Sava koji priča sam sebi, Savo, 20 godina, nisi propustio večeru kao večeras. Ali ima ljudi koji misle da je to zapravo Strahinja koju mu kaže. Ima smisla jer do kraja pripovetke Sava ne priča. Ali kako zna njegovo ime onda? I kasnije piše kako su se seljaci začudili kada im Strahinja prepriča šta je vampir uzviknuo. U svakom slučaju ima više smisla da je Sava to rekao, tako da ću nastaviti po tim. Znači u tom trenutku on osjeti Strahinju gore i začudi se. Sava ono kaže, pa ga Strahinja upuca 2 puta. Sava pobegne i ne ostavlja za sobom trag. Strahinja sprema municiju ponovo i do jutra uspješno sačuva vodenicu. Nenormalno je koliko je Strahinja u priči hrabriji i sposobniji od ovog iz filma. Kao što sam rekao i u Cinemetru, Sava je zlo biće. Način kako vampiri uspevaju tako uspješno da napadnu ljude jeste jer ih se oni boje. Strah ih čini jačim i na taj način oni predvladaju tobom. Strahinju to jednostavno nije interesovalo. Nije se uplašio ni malo jer je znao šta ga čeka i time je zlo izgubilo svoju snagu. Sutradan stvari se i u filmu i u priči odvija otprilike isto, samo što cijelo selo otprilike dolazi da proslavi to što je Strahinja preživeo i umjesto baba Mirjanićke, seljaci idu do baba Mirjane koja Strahinji dođe neki rod. Scene gdje seljaci pričaju sa Mirjanom i kmet sa Živanom su u suštini iste u oba, jedina razlika je to što baba Mirjana nije sama, već ima potomka Srećka koji sa porodicom živi tu i kada Živan priča sa kmetom, odmah zna da hoće konja za lov na vampire. Scena sa napadom na vampirov grob je ista. Purko, to jest u priči Ćepo, promaši usta vampiru, pa izlete i pobegne leptir. Jedina mala razlika je to što su zapravo otvorili grob, za razliku od filma, da vide leš. Pronašli su čoveka koji, ko da je tek juče zakopan, crvenu licu, ima 2 rane od metka koje su skroz zarasle, jedna noka preko druge, jedno oko otvoreno, drugo zatvoreno i ruke sa strane. To znači da je čovjek bukvalno leškario, odmarao se, verovatno mislio zvijezdama ili nešto tako, i ovi ga napali. Posle na slavlju sve se odvija isto, samo što nije Strahinja toliko tužan, već ostali seljaci se bune zašto hrabri Strahinja nije dobio mladu. Primetit ćete kako seljaci u oba rade manje više isto, ali zato što su se od početka pokazali kao pravi ljudi, ovo kad pomažu Strahinju se čini mnogo lepše i od srca, dok u filmu ćute i spletkare, pa sva dobra dela posle im se čine kao da su urađena kako bi se pomalo iskupili za ranije. Oni odu svi srećom po mladu i umjesto kmeta Strahinja se brine da ne bude grehota što otimaju mladu, ali pop lepo kaže. Jel grehota popo oteti devojku? Može. Na Živanovom imanju, kad ih ulovi, umjesto samo njega, cijelo selo juri spasilačku ekipu jer jesmo malo kmetu sela ukrali ćerku. Sad dolazimo do kraja i priče i filmu i najveća razlika je ovo. U filmu Živan krišom otima leptira i te večeri Sava otme telo Radojke. Strahinja se bori sa njim po posljednji put i film se završava tako što Radojka umire, Strahinja vjerovatno umire, Sava je ponovo leptir i možda otme nekom drugom telo, a seljani ne znaju gdje su mladenci nestali. U priči Živan dolazi sutradan do Purka i kaže mu da mu ili vrati ćerku ili će on dovesti ostatak svog sela da je otmu nazad. Purko mu kaže da ih dovede i da se ne boje. Kasnije oni zapravo dođu, ali zadovoljni, zakopaju ratne sekire i slave svi. Na kraju i Živan i kmet pozovu mladence na svoje imanja, ali Strahinja odluči da žive u njegovoj kući. I oni odu svi srećni i to je to. Pitate se šta se desilo sa leptiricom? Ništa. Kaže, pokušava maloj deci nešto da uradi, ali poslije nekog vremena umre i on, nije uspeo. To su po meni najveće razlike između pripovetke i filma. Najveće razlike jesu u seljacima, Strahinji, Živanu i sa krajem. Seljaci su fini, srce im je na mestu, zaista vole Strahinju i žele mu dobro, a ne čini se kao da samo žele da se iskupe kasnije. Strahinja je mnogo hrabriji, mnogo pametniji, mislim samo mnogo bolji lik. Živan je mnogo luđi, ali mislim da je to do glumaca filmu, pošto su Živana tamo prodali više kao cool namćorog, a ne kao pravog baksuza, kao pripoveci koji se kasnije pomeri sa sudbinom. I na kraju logično kraj. Koliko god da neke stvari nemaju smisla, tragičan kraj filma mislim da bolje zatvara poglavlje ove priče od samo preokreta i srećnog kraja. Baš zato što greška u ceremoniji ima posljedicu. Ovako su uradili pogrešno ubijanje Save i nema veze. Malo gnjavi decu, ali ovako je dobro. U cjelini
cjelini smatram da je posle 90 godina bolje delo od Leptirica. Likovi su mnogo zanimljiviji i bolje urađeni. Čine se kao pravi ljudi u nevolji, a film pokušava to da pretvori u film. Bolje bi bilo kad bi seljaci bili podmukli kako bi se skupili ranije. Strahinja bolje da bude naivan i čist kako bi se gledaoci brže povezali. Kraj horor mora biti veliki zaplet. Fokusi su zbog toga bili drugačiji. Pripovetka je prvenstveno ljubavna priča Radojke i Strahinje sa vampirima u sredini. Film je horor sa vampirom u fokusu, zato ga vidimo 3 puta u akciji, a ne jednom. Po tome je Sava Savanović drugačiji. Pripovetka ga prikazuje kao supernaturalno biće koje razmišlja i ima razlog zašto davi ljude. Film Sava Savanović je čudovište koje se isekad. Moje preporuke za vas, pogledajte oba definitivno. Razlikuju se dovoljno da se može zabaviti uz konzumiranje oba, a vjerujem da je mnogo bolji užitak gledati drugi sadržaj nakon gledanja prvog u što kraćem roku. Ako gledaš prvo film pa priču, ti dok čitaš čekaš zaplete i zabavno je. Ako pročitaš prvo priču pa film, vjerujem da ćeš se podosta iznenaditi razlikama. To bi bilo to od mene. Ako vam se svidjelo, ostavite like i subscribe i recite mi koji bi film želeli da pokrenem sljedeći. Hvala vam na gledanju.